Yesu ashimwe cyane, Yesu abicubahiro. Nongeye gushima Imana yaturinze ikatugira neza, Imana yaturinze turenyishu y'ivyiza, Imana ihabwa icubahiro, Imana iradukunda twebwe ugwaruka, yavuze ugwaruka amavuze abajene bose, Imana ihabwa icubahiro. Hari ikintu nabonye muri ino minsi gisigaye kiriho kimaze n'igihe, ugasanga abajene twe twamenye Imana, twakijijwe, twavukiye mu mafamiye z'Imana, twavutse mu mafamiye asenga. Yesu ashimwe cyane. Ko usanga nubwo dukijijwe, iyo tugeze mu bagenzi bacu turanyegeza identite yacu, tunyegeza uwo turi muri Kristo, tunyegeza ko turi wa Kristo. Ukamenga kuba umukristo biteye isoni. Yesu ashimwe cyane. Ukamenga kuba umukristo bagufata nk'umenga uri mu villageoise, mu paysanne, ibintu nk'ibyo. Nukuri nje bikwiye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwa icubahiro. Niko sanga ageze mu bagenzi baramubwiye ngo kandi wori umukizwa, bakambwira no mukizwa n'ibintu ndasenga none usenga nande kisenga, agashaka kwerekana ko asenga bisanzwe nk'abandi, atari umukizwa bijya biri deep bagombye kumubwira ngo umukizwa. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwa icubahiro. Mu Baroma igice ca 12 umurongo wa 2 havuga gutya anye: Ntimwishushanywe n'iby'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana igomba, ivyo byiza bishimwa bitunganye rwose. Yesu ashimwe hejuru. Yesu ahabwa icubahiro. Nitwishushanye n'iby'iki gihe. Yesu ashimwe cyane. Twaramenye Kristo, ni byiza. Kubera iyo umuntu amenye Kristo, iyo umuntu yakire Yesu nk'umwami n'umukiza, ababaye cyare mwigisha. Ibya kera babikuweho, byose bihindutse bisha. Yesu ashimwe cyane. Uravyumva? Nimba witwa Eveline, ubaye Eveline musha, Eveline ari muri Kristo, Eveline atavuga amagambo mabi, Eveline aticara hari hose. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma usanga rero tunyegeza identite yacu, kugira ngo nitute valeur mu bagenzi bacu. Niko navyita guta valeur mu bagenzi bacu, ugasanga ibintu bitajanye n'ibyo bakristo bakora, ugatanga kubikomantako ukanabyemeza. Ico gihe nukuba ubanyegeje identite yawe. Plus ugenda unyegeza identite yawe muri Kristo, plus usanga warayitakaje. Yesu ashimwe cyane. Ugasanga identite warayitakaje neza. Yesu ashimwe cyane. Yesu adutabare. Harindi jambo riri mu Befeso 4:22. Ijambo riri mu Befeso 4:22 haravuga cyane: kubabwira ku by'ingeso zanyu za kera, ngo mwiyambure wa muntu wa kera abozwa no kwifuza ku ruhendo. Yesu ashimwe cyane. Twiyambure umubiri utubesha. Yesu ashimwe cyane. Umubiri ukatubesha, bakubwira gucyanye utegeza kuja ngaha mpemu yera ko ari muri twebwe, barakubwira gucyajya ahantu no uhagenda gute, wewe hanyuma sayi wawe ni gutugira muri boîte siwe sayi wawe. Ariko kubera shetani bakomanga bakubwira gucyanye, shetani akoreka ko atari icaha, ahubwo uzo gusokanye n'abandi bajene mwigana canke ndazi mu Yesu arutabare. Yesu arutabare. Ntuze tubisubire. Nimba twarakijijwe, twaramenye Yesu, tumwemange Yesu nk'umwami n'umukiza, tumwemange duse nk'abo tugende nk'abakristo. Nibwo tuzogira n'ijambo ku bandi, wakwigisha abandi bakavyumva. Ntushobora kubwira uwundi bya Kristo nawe abona muhora musohokana muri boîte, muhora muvuga n'aya majambo, ibyo bintu bibi byose by'abapagani bakora, nawe uhora ubikora. Haba mubwira ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu adutabare. En fait, abantu nk'abo nibo bazibira abandi kwakira Yesu. Abajene nk'abo nibo bazibira abandi bajene kuza kwakira Yesu. Ni nko guhagarara mu muryango ugatangira abandi, ntihagire uwinjira, ntihagire n'usohoka. Abyumva? Ni gutyo wonye yo muntu arakijijwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ahanini ku bajene baba Burayi, ugasanga hari abana bagiye kwiga hanze, bagiye kwiga Burayi, barabana abapasiteri, barabana babo bakijijwe, ariko bamara kugishika i Burayi ntiwomenya ko bigeze bamenya Imana, ntiwomenya ko bigeze
banije mu rusengero bashika hanze bagahura n'abandi bana batizera gusanga nabo babaye abapagani ba nyuma. Ni ukuvuga ko wewe identite wayitakaje neza, wayitakaje asiga afise indi identite. Babaza uriya muntu namuzi, turamuzi uyu muhungu, urazi kunaborerwa, araborerwa cyane. Deje usigaye ufite identite y'umuntu aborerwa cyane kubera iki? Ni ibyo ukora cyane. Yesu arutabara.